That means nasesontweni umfazi angalidi uma amadoda sekakhona. Angashumele because amadoda akekho abantwana nabafana abancane kithi nabo mama. Kodwa mase kunabo baba uChris ukhona uGanda ukhona nami ngikhona naloya baba naloya baba naloya baba. Sesikhona ebandleni. Sifaka amasuit ene siyalazi izwi. Then umama lo uzasho ukuthi ibandla leli liqalwe yini. Kodwa ngoba senikhona bo baba you are the head uNkulunkulu uthe silalele nini. So ke ebandleni sizohamba so ubanikeza imithetho yale bani but ke bashumayele so yena is the founder mama lo unelungelo futhi ukuba guide obaba abaguide ukuthi la esontweni ungashumela into ewithandayo la shumela izwi yabo abaguide nje ukuthi uyashumela kufika la suka la thatha umnikelo yena uqale le bandla kodwa angathi yimi ngizoshumayela la yimi ngiakhele building amadoda sekakhona uNkulunkulu usebenzisa indoda inentshebe indoda ineshipa kaNkulunkulu uma ubona indoda you must know ukuthi uNkulunkulu uso uma ubona umfazi unamabele uNkulunkulu akekho kanjalo uNkulunkulu ufana nendoda so that's why ayenze umfazi amenzela le ndoda ukuthi umfazi lo abe namabele it is because uNkulunkulu uyazi ukuthi in the future uzoncedisa umntwana yes ukuthi abe nama hips intando kaNkulunkulu uyayazi ukuthi ama hips la kufanele ukuthi ajabulise le ndoda le ukuthi abe nefika uNkulunkulu umdesign kanjalo ukuthi azopleaser azochaza indoda yakhe uma iloku imbuka yabo umfazi udalelwe indoda hayi ukuthi azobonisa indoda indlela